Amaqembu ezombusazwe ePhalamende ayahlangana kuleli sonto ukuzobheka umthetho ongasetshenziswa ukulwa ne-COVID-19. Ngesonto ledlule umengameli kanye nobuholi bukahulumeni banqume ukunikela isigamu semiholo yabo esikhwameni iSolidarity. Lesi sikhwama kuhloswe ngaso ukwelekelela abantu abaswele kanye namabhizinisi asafufusa. Nani labantu asebesulelwe yile ntsholongwane liyongezeka. Ngokunje amalungu ePhalamende aza kudibana kule viki siyakuyo ukuzoqalasela elabo igalelo ekulweni le ntsholongwane. During our virtual meeting with the President last Thursday, all political party leaders agreed that we must subject the issue of contribution by MPs to a process of Chief Whip's Forum as well as Speaker. It is against that particular background that on Tuesday the 14th, I'll be convening Chief Whip's Forum to discuss the matter. I'm expecting all Chief Whips to come to that meeting with a mandate from their political parties. Kodwa ingawo wonke amaqela ezopolitiko apePhalamende anomdla ufaka igalelo kule Solidarity Fund. Amanye athi ingahle kubekho urhwaphilizo kwakhona. Lenxo sibona ukuba isebenzela ebumnyameni inuka umtyholo wobusela. IPAC inelungelo lokukrokrela ukuba ipolitiki nobusela siza kungenelela kwindlela eqhutywa ngayo inkxaso-ngxowa. I will not make any contribution to any fund where the distribution of it is based on black economic empowerment. And I will not expect that from my members in Parliament. We believe in fairness, in equal rights, and the virus does not distinguish between race. Ingcali kwezopolitiko zitha zwasoli lamalunga sakokayo sele kukho amagosa kahulumende atyholwa ngonikezela ngokutya okumele kuphiwe abantu abahlelelekileyo kwezihlobo namaqabane awo. Umanelisi Dubase wendaba ze-SABC ePhalamende Kapa.